Dragi slušatelji, drage slušateljice, vi slušate studentsku emisiju SOS Radio na valovima Radio Sunca. Vaše voditeljice danas će biti Valentina i Ana. Već smo lagano zagozili u travanj, proljeće nam je udrilo u glavu, ništa nam se ne da i samo bismo išli po kavama. Studentsko-splitsko stanje uma na koje se vrlo lako da naviknuti. Međutim, udruga SOS je jako aktivna i nismo dozvolili da nas lijepo vrijeme i kave odvuku, nego radimo punom parom. Pa danas je zadnji dan našeg projekta Knjiga žalbi i pohvala. Riječ je o projektu kojeg je SOS provodio i lani. Radi se o tome da su članovi udruge već 3 tjedna lutali po splitskim fakultetima u potrazi za studentima koji se imaju na što žaliti ili imaju što pohvaliti. Bili smo na ekonomiji, građevini, FESB-u, pomorskom, KTF-u, PMF-u, pravu, filozofskom i na odjelu za stručne studije u Kopilici. Na svim tim nabranim splitskim fakultetima naganjali smo naše kolege da svoju dušu ostave u crnoj knjizi koju smo nosili. Vjerujte nam, neki su nas stvarno poslušali i ispisali po nekoliko stranica i, doslovno, otvorili nam dušu i priznali sve što ih muči i sve što ih oduševljava na splitskim fakultetima. Za vas smo u nastavku emisije izdvojili neke zanimljive komentare, kritike i pohvale za svaki fakultet. Ostanite s nama nakon kratke pauze. Natrag smo u sunčanom studiju Radio Sunca. Vi slušate studentsku emisiju SOS Radio. Pa u prvom bloku emisije predstavili smo vam projekt udruge SOS Knjiga žalbi i pohvala. Obećali smo vam da smo za vas izdvojili neke zanimljive komentare iz knjiga. Pa, krenimo. Dakle, Filozofski fakultet u Splitu. Kaže jedna djevojka: u Radovanovoj mi zimi hladno, nije čudno što osjećam se jadno. Već sam samo gladna kad jutri nema kroasana. Dalje je bilo komentara. Hrana, menza. Klerikat po 12 sati bez toga je nezamisliv. Bilo bi vrijeme da i mi počnemo pohađati predavanja siti. Preveliko je opterećenje na nebitnim izbornim predmetima koji nose po 2 ECTS boda. Kaže netko, dvorana 6 izgleda kao Frankensteinova učionica. Niti jedna klupa i stolica ne pripadaju. Ako vam uplatimo novac za diplome, bilo bi u redu da ih i dobijemo, a ne da se sramotimo i nemamo nikakav dokaz o završenom školovanju. Tko će nas... Prikine nas. Kaže jedna pohvala. Portir Željko je odličan, susretljiv, pomaže. Uredne učionice, susretljivi profesori, ugodna atmosfera. No nedovoljno praktičnog rada, samo bubanjem na pamet, slabo znanje i statistike koja nam je jedan od bitnijih predmeta. Netko se i našalio pa rekao da otrov za štakore u predvorju je ispod stola i nadohvat studentima. Očito naša menza ima više svojih. Šta ću reći? Vratite nam nelegalno uzetu školarinu od 1000 eura. Hoćemo super sport, makar aparat na faksu i uvedite nam studentske plaće. Studenti filozofskog stvarno su imali mašte. Na PMF-u studenti ističu kako im se zgrada raspada, kako nemaju dovoljno prostora i nemaju normalne uvjete za rad. Raštrkani su po cijelom gradu s predavanjima te su im loše sastavljeni rasporedi predavanja. Fakultet građevine, arhitekture i geodezije kaže ovako: svaki profesor provodi svoju bolonju kako mu paše, često na direktnu štetu studenata. Ima komentara i na kolače. Kaže, kolači u menzi, veličina se mijenjala redovito svake godine. Ove godine veličina kolača iznosi točno 1/8 veličine kolača prije 6 godina. S istom cijenom, naravno. Da li mi kuhari možda poručuju da trebam smršaviti ili... Prije par dana našli smo malo salate na svom crvu. Zanimljiv sarkazam studenata. Kažu i kako ih uče previše teorije i da malo prakse ne bi bilo na odmet. Sramotno je da ovaj fakultet nema licence za računalne programe koji su potrebni za provedbu nastave. Bilo je pohvala određenim profesorima i asistentima za korektnost u radu, spremnost na pomoć u izvanrednim situacijama. Mnoštvo pohvala dobio je i dekan Harapin, koji je po svemu sudeći to stvarno i zaslužio. A sad se predbacimo na pohvale i žalbe KTF-a. Pa kažu tamo studenti: prevelik trošak za studentski džeparac da bi se otišlo na vježbe u Kaštelcu u Čurcu. U laboratorijima nema potrebne aparature i kemikalije.
malo više angažiranosti oko preseljenja u novu zgradu. Literature za seminare, završne i diplomske su na engleskom kojeg nemamo kao opciju izbornog predmeta, a od nas se očekuje da ga znamo. Jedini fakultet bez studamata. Ispiti se prijavljuju na listi papira. Na ekonomiji pohvale idu ovako. Na opremi za infolabove, novim računalima i što se napokon uvela bežična mreža. Menzi jer kažu da je najbolja na sveučilištu. Pohvale i čistim i urednim prostorijama. I Ajseku koji je super. Pružio je mnogo iskustava, komunikacijskih, prezentacijskih vještina i novih poznanstava. Kažu i kako je dobra komunikacija između profesora i studenata. A kritike kažu ovako. Zaposlenice u referadi bi mogle biti malo ljubaznije i radno vrijeme bi moglo biti malo duže. U WC uvijek nedostaje papira, a neki su i zaključani. Cijene fotokopirnice bi trebale biti izvješene na ulazu, a naplata točna. Popraviti računala koja ne rade i potrudite se da imaju programe koji su potrebni studentima. U knjižnici ne postoji dovoljan broj knjiga za posuđivanje. Cijene u menzi su previsoke. Voda 2,5 kune. Molim? I manjak prakse. Natrag smo u studiju Radio Sunca. Vi slušate studentsku emisiju SVRS Radio. U prva 2 bloka pričali smo o projektu SVRS-a, knjiga žalbi i pohvala i iznosili kritike i pohvale sa određenih fakulteta, a sad nastavljamo. Na pravu kažu, predugo se čeka na ispite, ispred vrata dežuramo po par sati. Nemamo gdje jesti, u maloj menzi se sve razgrabi, najbliže menze spinut ili ne daj Bože kampus. Kažu i kako nema kolokvije svih predmeta i da se ne poštuje Bolonja. Loš odnos između profesora i studenata. Profesori se ponašaju previše samouvjereno i umišljeno. Profesori ne dolaze ni na konzultacije. Ako studenti ne odu na predavanje, onda dobiju kaznu. Na Facebooku student 4. godine kaže: istaknuo je nekakve negativne strane fakulteta, a to su u nekim slučajevima neljubazno osoblje studentske referade, rad s opremom starom više od 30 godina, učenje o stvarima koje se više uopće ne koriste, mali fokus na znanja i vještine iz novih tehnologija, općenito loša povezanost fakulteta s postojećim firmama u Splitu i okolici te malo praktičkih znanja. Studentica 3. godine je istaknula kako je fakultet jako dobro organiziran te kako je web stranica odlična i pregledna. Sve informacije i materijali su dostupni na vrijeme. Negativnom stranom smatra duge redove u referadi koji se stvaraju na početku svake akademske godine. Prebacujemo se na odjel stručnih studija u Kopilici. Kažu, treba nam menza i fotokopirnica, ali hvala na novoj zgradi. Odličan pristup profesora prema studentima. Neki predmeti nemaju smisla ni veze sa određenim smjerovima. Totalno smo dislocirani. Autobusna stanica, parking. Jedini automobil koje vidimo su šleperi od gorenja. Predavanja su im često u kasnim satima. Kaže Pomorski fakultet. Ne želimo da nas zeznu za preseljenje u Mamuticu. Kažu i da je Ivo najbolji portir. I da je kriterij matematike previsok. U Hrvojevoj bi trebalo postaviti nastrešnicu jer prijeti opasnost od golubljeg izmeta. Profesori često ne stavljaju obavijest da nemamo predavanja pa studenti putnici izvise. To bi bilo to od komentara. U knjigama se još krije i mnoštvo pohvala, pokuda na račun menzi, referade, izvođenja nastave, o inventaru i brojnim drugim stvarima. Vrijedni članovi SVRS-a ovih će dana iščitavati knjige, izdvajati pohvale i kritike za svaki fakultet, te će pred dekanima, rektorom i svim zainteresiranim studentima sve prezentirati 14. travnja 2014. u sjevernom tornju sveučilišne knjižnice. O ovoj tribini bit će još riječ i na našem portalu i na Facebook stranici, stoga nas pratite. A danas su u studiju na snimanju s nama bili i novi potencijalni članovi tima radio. Ivan, Marija, Ana i Slavena. Njihove glasove možda ćete čuti u nekoj od narednih emisija, stoga nas pratite i dalje. Eto, to je bilo sve od SVRS radija. S vama su danas bile Ana i Valentina. Veliki pozdrav, čujemo se sljedećeg petka. Bog!